الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Pengajian TV kayak bekas pengajian TV ini, kan bekas pengajian TV, telingka, melingkan iero, suka bekas tapi hati dari wallahualam kau kasih tahu ini, biar kita tak lagi TV ini, dan supaya iero selalu ini, ini dan buat kehalan sekitar manusia, asal binantuk kita Allah Subhanahu Wa Taala sedang buat dua ini perkara ini, sedang buat perkara ini. Buka bakas bisrat TV. Yene pasal yene kahalan bangkit dengan gap maghinang hap duk megas maghinang lak. Pinaramin al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wallahu alam gatin bakas bisrat sikit TV. Bakas bisrat TV tetap lain pasal menuntut ilmu. Sebab pasal ini enggak. Sebab itu mean bisrahin Duwen haja itinan duwe makin gitu bi bahasa magdakwa atau ngandap sudah gitu bi alim atau sudah gitu bi doktor atau profesor atau ini sama kaya dan semua asal kewajiban sikit bi kemon kepedutan sikit bi kemon asal itinan dinaat gitu bi ngandak maghinang hap duk meges si maghinang lat sama sedikit sedikit. Domen kita hati nanti nak Allah dinak saya ini saya pinain, mian bangke ke utau samen, mian bahasa ke manda, gay, atau ke meges, suai mian sekitar ini kemon kepetutan, kepetutan sekitar ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ketika sudah kita ngandak lagi nanda, duk meges si ini malat le bangna kita itu samen. Itu bangga bisa punya dengan dunia, supaya kuat. Anak si manusia aku itu hati-hati TV asal nian dua perkara ini masa si pedia si manusia kala ini nubus tu besar Allah Subhanahu Wa Taala jadi akan kita nian asal kewajiban si kita bagaimana begini ya besar Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran nian ini kata besar si manusia dalulai kata besar si Allah Subhanahu Wa Taala si manusia dalulai memang tidak pian kini binabihan pian umat sama dalam umat kini kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bekas terbesar besarainin semua bawa terbesar si umat dembul ini kita bina ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita bina samia nubus nabi sahabatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ni duk sahabatin enggak ni duk tabiin enggak ni nak kita nak itu ini mengusal besarainin atau ketikhan besar atau samia kita dan samia. Umus pada Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas suatu al-Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ini besar Allah Subhanahu Wa Taala. Inado kita ni nasal binantuk kita Allah Subhanahu Wa Taala ini sahab ne manusia ini dembuli manusia kita semua dok syarat nepai dok keturan ne pun dikti binantu Allah Subhanahu Wa Taala sahab manusia dok makin ete dok tiene bentuin sikit bi semua sab dok keturan ne dok syarat ne samen banggai roga la manusia ini me dalule samen ga Pero Allah Subhanahu Wa Taala kuntum khaira ummatin. Open de kame manusia ini. Dane bisrate me etinen me sahabat manusia. Semua isi tiga ko itu. Lagi Rasulin gane. Semua amban si waktu bisanin si etin amban dia tagna. Amban dia kita kan bisanin si umat ni samia. Dane me kita Rasulin tu sahabat tu gane. Semua iki si manusia kita na ko itu samia. Pag Rasulin ubos na samia na etinen magati-gati bisi. Nakita mo na ko ito, men kepetutan bisrain ini sa. Yan pin pada Allah Subhanahu Wa Taala kuntum khaira ummatin. Yan pin sa pap, pin manusia ini kam ko manusia ko itu yan. Yan sa pap ni manusia. Sa pap ni yan etinan duman sa pap hininang yan kita manusia sedih atle. Sedih atle.
Pero Allah subhanahu wa ta'ala amban kemon makhluk kada pinakahap. Etinen hininang Allah subhanahu wa ta'ala makhluk amban kemon ini manusia. Etinen lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemon kompleto. So itu kan nan sinin etinen is pasalian. Nan sinin ini binantu kita Allah subhanahu wa ta'ala sabdal abdal ne manusia atau mian umat amban kemon sedih amban hetin grupuan manusia dan lulai ya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagwa mungkin pentedo kita bihap tuju Allah subhanahu wa ta'ala salben dal kapten bi bang suway tedo te serat ini. Ini suway pin kam ukhrijat linnas. Kasi tedo te tinen suway pin kam pegua si pekesibi manusia. Suway kam pasaplag ite suway kam masaplag si pekesibi manusia. Ukhrijat linnas. Pegua patampal. Etinen piu petujo. Edwan patapo. Duman ite etinen nagini sama gay. Wala mo pin wala ko tao. Ge ko sabihan nagana kita wang ko sabihan mikeleman gay. Suway in mangit tedo tibite de sanglit ang Allah subhanahu wa ta'ala si kita hindi. Ini suway kita pegua patampal. Piu petujo paapun etinen pe mian awe. Piu si pagtipunan sabihan si manusia si pekisi manusia. Duman no elure nang dandangan sa amin ng individual. Pagkatao do sa kita. Ekan rusinte, mian attorney, may doktor na kumuli si Foxto, may engineer na kumuli si Basto, may konsehal na kumuli si Amadto, may konsehal barangay na konsehal. Ini gagain. Nado pinte ranggote na sa mga to, pinte so dia na may sundaluin kumuli sa Santo, may general na sa amin na kumuli si Foxto, may colonel. Ini na sa amin gagain na kumuli si Abdo. Nabi na sa amin. Misal pegeni ano ranggote pinain kaya kita ipiu. Gai. Binene wa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, bang sipek kasi manusia, pene, pinig. Sumagua, gania ranggo si Allah subhanahu wa ta'ala. Gania ranggo si Allah subhanahu wa ta'ala, dan buwa ano minaranggo si Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ina minaranggo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sine menengkiw darasat si Allah subhanahu wa ta'ala. Inna, pero Allah subhanahu wa ta'ala, ini durang buwa na pasin. Iring kinalahetin ng maparanggonan sa Allah subhanahu wa ta'ala bisan purek manusia bang tekita wa Allah subhanahu wa ta'ala tekeso wa inin sa pap na ranggo siya tujo Allah tabat sa lugam ini inna akramakum inna Allah yatqakum ini gapin na wa alim kyo gapin na wa attorney kyo professor kyo doktor kyo ini sa amin ka. So bang manusia gay tinalew sa Allah subhanahu wa ta'ala manusia kana kunan sa Allah subhanahu wa ta'ala bisan pe natinan tutukan ne bangot nan ngabot na si kewalaman sa amin baso kero tinalew atau kita udan sa amin so kero tinalew gani ano sumagwa manusia iyo pinagsisian we manusia sendue butinalew en sapap ne manusia tuju Allah subhanahu wa ta'ala in akramakum indallahi atqakum mulai kita lewat lai kita lewin tujuh samia. Dah kita bihatin ini megge pretend we bahasa samia nelang ke school ten, lang ke wajiten, kasin kadang kita samia no kita mahapin gai. La yaskhar qaumin qaumin, la yaskhar qaumin qaumin, asa ay yakunu khairan minhum. Etinen dapin nekam meriaw. Sebagai si manusia awal samia kalan den ada kala manusia piniraw-rawa bian. Ede inaibibian, ede in sapap ni manusia, piamban ka am tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Gati kita te bisweyo, bisan dosa inge pekengne, bisan dosa inge peddi mesekine. Sumagua pagkeganta tuju Allah subhanahu wa ta'ala nga tinggalan na sa amin, gati kita te. Nito, debuwa, hitinan amban, pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala, sige te bi. Debuwa amban magit te do te bi, ene katelewin. Etinan kahap ini kebentukkan bituju Allah subhanahu wa ta'ala dan buah yang amban lebihan ini etinan supaya kita peluas sepekesiti manusia supaya kita paapun sepekesiti manusia supaya kita pasawa sepekesiti manusia supaya kita tinabang magtabang tinabang samian sepekesiti manusia etinan nganda mihabang kuingge etinan kanya mahapin bang kuingge mangkin tehinang mahapin do bangko ingge mangkin etinen tumala kita amban eme etinen ginai atau pemegasa Allah subhanahu wa ta'ala sa amin kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas. Pegua pin ne kampus pegasi manusia. Dakan pe petapuk. Dakan ningko. Dakan pedengring samian. Dakan magleman-leman. Mangkin pangbaya kami tidak ini pinantu. Wallahu sahab bentukan bin Allah subhanahu wa ta'ala. Sulikam paapot sulikam pegua patampan. Ta'muruna bi'inin binobin. Dumen penpiu ngoto-ngoto. Dumen penpiu paapot na tinan ini niyan usa. Dumen penpiu tinan nguntara. Dumen ini kira sumegua ta'muruna bil ma'ruf. Tiyo kaya mo magbistara. Wag ka pong tinigo. Sikitin ikalahan. Sikitin ikalahan. Pinawasib sikitin yung bahag na may waktuin si masjid. Ibig say. Hinangha. Bang gero kitibi kole. Abang garo kitibi niya. Sikitibi. Pinawasib sikitin Allah subhanahu wa ta'ala insang bahag na may waktu. Sumagua mas abdal si masjid duk magjamaah. Upama. Bagi tipiyo. Ta'muruna bil ma'ruf dan buah manide. Etinin bisarada samian bisarapiyo kita paano si epang. Bin Nabi bin Allah subhanahu wa ta'ala bisara mahapin maka mereka bisara si pagkasin ng manusia kaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatbahu adab bisara ng mahapin siya baga magkipese huwag ka pong tiniig kung sambayagin hap miyan pahalanin dog si ite ikailahan bangga niya etinin mudarat na magsambayag kita limi waktu isi masjid magjamaah sa amin. Melikan bangsaki bang ujur negara bila samian oke datang saingi mian la yukallifullahu nafsan illa usaha ya kita tin dinar Allah subhanahu wa ta'ala gua sayyid bang dilema do kita samian ida buam besar misat ha oke megi bung tinian ini megpusehin etinen samian megajiin samian besar ha gana pagsadaka tibi pulang sin tibi sumagua pagsadakahin ng buwan ban magkapalim magkapalim astal bunsi Allah subhanahu wa ta'ala si ipun na samihan bangye kapagsadaka ay ng buwan ban pa sadakahin sumagua bangkyaw magkapagsadaka ubos petuhutan mo bisara samihan no kapagsadaka po si mo 50 pilak katawan 20 pilak samihan dani kapagsadaka sa yan sumagua mo ni ka pihan na rin sa di kaulong ma'rufun hap ang bandene bisram hap lay hap pisi pispong kinulay hap ang ban nagkagurong ko hatos 50 sa amin basa sadakan men basa pemelemen basa munsi Allah subhanahu wa ta'ala sa amin dan so misal ha cikit sa amin nape hap ang ban magkapagsadaka hindi bangkit ni may gurong bisara sa pagkisiti manusia atau si mong tiiti bote etinen mian manusia sa amin may ginangap atawanen ketawan tabi kung tinitin bi miyan tinin ko na may kamto asal-asal hindi ka kiti bitaw basa Quran nga kiti bitaw basa hadis ubus sa baban na pagkam ketawan bi sa miyan ubus menjadi tao iyan miyan sa baban ang bangkab sa miyan ine maghati kiti misara maghati kiti masa maghati kiti mana maghati kitawan tabi pagsambayangin kitawan tabi sa sambayangin magkabata sambayangin kitawan tabi sa miyan ang bansaban mo sa amin. Diyan, bisarahap tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Atau hapi ang ban, magpagsadak na kita tuju Allah subhanahu wa ta'ala sumigawa sadak ka. Ini, niya panlai, ini ang sigit-sigit ni. Ito ang nialay, apa-apa di sa amin. Niyan. Ta'muruna bil ma'ruf. Pero agaw pi sa pagkasi manusia, pagkasi no manusia, dahil kawati dan magleman-leman, daka bagtapok-tapok, daka pinong asadiro, sinasine, iyan. Bo magbisara si makahapin. Yene si Sara, makahapin, mura-mura ini pasal Sara. Yene pasal agama Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Agama bisalay, mura-mura. Ubus, watanhawna anil munkar. Duman gapan pinaglekat doinin. Dahil sa binte, bang itinan, piyo, ini ang magmasiat, pinitinanaw ko. Ayan mapati rote mapati tidak boleh kita kara. Mau guna haji pindah besar bang ini bang nian magbinuman sebaya. Sumagua pinain bang magyamian dako tabiya mian magmasiat atau dako ini samian kita kara pin pergi bang ke sana. Ang magkatatabi pian di kerumbuah bungo samian mati kita. Ini itu problema ini. Mian pergi magkambalin besar ini.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dog pegasong bisi. Pegasong bisi yan ay manusia alay. Bang ni alay ini. Bang ni alay may kikahinang nagihap. Bang ni may kikahinang nagihap dahil pasakaranon bi piyo ka mangkan ka masalbiti kun bi mian da pinay ampat kalurihan mian atawanen mian ini bisa na sa mian di menjadi pinasakaran. Bagian maksud Allah Subhanahu wa taala sa kita. Nah, sebenarnya sinin mian ini itu in manusia gay sali in manusia iman manusia gay sali iman tanbi. Pagay nga sali iman tanbi iman manusia in pasal iyan pagdak ng sinin dinakitiwi hinangan kitiwi nabi eturan wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eturan pagdawa, eturan pagpasaplag. Mian pagkikasali manusiain pangitianen. Gasali manusiain pangitianen hap, gasalih gasanyang niya laatan niya mian bungis niya, mian hap niya sumagawa gay. Gasali mian in manusiain. Pagkikasali dinakitiwi tinen pagwa piu sisi dinag eturanin atas telu perkala. Ini dinag bang niya tigidente manusia laatan nagyan ang maksiat tujuh Allah Subhanahu wa taala. Umus kitauhan tabi sa mata-mata sa amin kahalan. Umus bugay kita ibahani. Jadi makatalaw-talo pag idok important na iban. Dok sinapang na naman sa amin dobol na. Ini sa amin. Nasyo asal jahal sa manusia. Naisuyan tabi. Bang piyo kitiwi, bang gero kitiwi miyanto na pinain. Pasa kitiwi sinalam. Binag bisa. Amat saya binag bisa. Sa inedo. Dilan inumen, binengkit ang banay. Dini ko tala na kang banay. Bang tigay sa hamad. Sa iyan. Sige, tigay sa tigasal na pito kitiyo. Kasong kiyo. Na buta na bisa mong katatahan. Buta na bisa mong katatalahan. Sami yan na kawiran sayan gihap na etinen ang banpagkasino manusia laibang sa Allah Subhanahu wa taala mahinang yan sa mami. Sige arara at tabi asal sige talwaturan sige arara at tabi asal mudarat sige tabi asal sayan sampai ang pagkatatalahan atawa miyan bisrada sayan sa pinipiham kita bisan sa dilang pingitian tabi dati kipat tabi manusia ali. Dapat sagaran tabi dalam pengetian TV dua dalam pengetian bang pain pinaluas ang panin jahit kasahilan niyan. Wadhalika adapul iman ini en sidaw-daw ani hetinen mian salas martabat ni pagdakwa pangampin manusia hetinen pengewente manusia ang panine kebinsanaan ni kasahilan ni bang taman dua bisa tuju Allah Subhanahu wa taala. So magkasari pe inapruvan pe hetinen tinila pa Allah Subhanahu wa taala. Importantin basta da pasakaran tabi. Ito nga pasakaran tabi, may kipong talihanin, gay pinasakaran sa amihan, lain dalam kasahilan nila. Nabang puwas na sayan, nanutan bi, puwas na itin na banikitain, nagada niya. Kaya kita bitong palaway hadya sa amihan, miyan magtuin, duwen iyo bisratuanin, duwen kita, maghinayatin Allah Subhanahu wa ta'ala. So magawa, kawa sinabab, pinagsarta sababan, ang banyene pemotek bisar aman eddo truk tangante duk botek bisar duk dela ta samian sampai pengetian ta sa patawang etinen kemintello mian hinangte ien ko lai sinabab etinen pinagsarta wa Allah Subhanahu wa taala hidayatin pinetek ko tuan tujuye duk sarta siok ene peginangte sielei na etinen ine mian sinabab ang bankite samian manusia alai pinagsarta wa Allah Subhanahu wa taala tik kahidayatin ang bandiye tugjuye saban magsarta do ini pemote siyo pemote bisalali atau pe indwa da sile sana sigai naga dapat siye etina niu Allah Subhanahu wa taala etinen tuanten bi mian nagara tarapat te sumegwa basta palawe hanci kiti mamian dating galante igong tehanten bi mian etinen ini masakaran sa mian dilem ini kesahiran sa mian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah sumegwa penisab nagkao me piulay
kau piulay. Duman pinahadya ko isang ganda. Duk meges. Sumagua, asal kau dehelu di akbaran nun. Duk kau dehelu pinagas baran nun. Ubus makin kau pisi pungtin ulay. Begini niya ayat Allah subhanahu wa ta'ala maghapan inin. Niya may manusia dehelu ulay. Wallahu alam, manusia sibisan sampai ko ito. Ngandak si pagkasine. Ngandak si sedih. Sumagua, iya may kahinangiyahin. Iya may kahinangiyahin. Iya may kahinangiyahin. Ngandak, pinabagsambayang kiyaw. Sumagua, iya nga, magsambayang. Pawante may ko ito Ito, kung ako ito maghapit ito. Suwe siya, may ito yung gato o. Yes, may mutawayan, hamad ba kisa yan? Pinin salah. May galibot siya, pinabagsambayang siya, pinabagkikisa ng bayang siya. Sumagua, wala alam, nuwa siya, natazin at alam sa amihan. Sumagua, miyan siya, naglibot pa ng bayang kam, sampay ka, matasibasin, mag-speaker, pasikap siya ng bayang. Na ibang pwede dari bisara mag-aay, pinanoy kan, magilingan, abukagam ng bayang. Ng bayang, ito, bisara siya, ng bayang siya. Suwi, na siya lay, tinan ko, kita may kuto, no asal dalim terbe ure. Pagkabangay, irang na siya, magsabi tala, tumala siya magterbe ure. Pamante may siya, masilharam niya, siya may kabayan. Iyon na siya harapan ka, lawak pa na siya, mag-security. Sumagawa, ina yan. Pag-ubos sila ng bahan, gusto mga sipakante. Sa iyan, sa iyan, unin. No, ubos naman sa bahan. Sumay niya, misalan si kita, sumay niya ang manusia. Nganda, sumay sakitit niya hinang bang pero era sa hahap, taman hap, unin. Tapi may nangkyaw, pinako, wala kang hapon ng kyaw. Pagto hati, iya mo, hati ng kusenin. Iya na kura, iya na planerin, iya na sa amin, iya na kurain sa amin. Iya na, pinino si kita. Sindikato, ini ba sindikato yan? Ini sindikato yan, kaya nun, iya sa ino ba? Ini pen, may monapikin sa yan, mereka sa yan. Buksa, pagko na magkawin na sindikatohin. Ini pen, monapik sa yan. Panglusi pagharapan, pinuwasal, lalo tamalano. Nagkawati iya na kura iya pagtipunan may stock may kitibanan sa amin pinano may bata din maano sa amin usad di pinawan sa amin nene tin sindikato atawa iya miyan pinaghat no si hati nganak may pitayin sa amin ni manusia niya manusia at ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa gawanda si pagkisino ngandak maghinang ato may guys wa tansawna anfusakum bukaw ka tarako maranon buti kipat orang sabi gay sumegua mian kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la tafalun sa jihad jene duse tuju Allah subhanahu wa taala bangka nganda buay ko maghinang sumegua ine ngihinang kiterhelu datro barantan delu mangkin kita pisi pong tinite pisi asin do samian itu pengandakan Allah subhanahu wa taala sa kita samian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi samian. Tinen magpercaya ka. Dumana japin te kapio itin ngandak na suwe ke ngandak ne ka migirangap duk meges na ka migiranglat suwe bang ka ngandak atau ka meges samian. Naka isu magwa baran pero delu inatin baran pero delu hinangin baran pero delu meges samian. Magini sa kita betinan ine mian etinan pegua POC may kepung tirahan tiri ngaka ine mahapin do ngaka sa amian ine bebennalin amban kesebenarnya amban Allah subhanahu wa taala sa amian ubus mian sidembua zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai si Makkah kituan tibi amak kainin. Duman pinag ko ito ini. Sarap takna alay asal si Makkah tinin asal ini medisa buta lepit perotan dan medisa buta ini yan menguntara si Rasulin ini yata ayat tuan ni. Mian na zaman Rasulin lai yoros mian ni atek karman me dembua maksud tutu asal nguju musa sa Rasulin Musa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni jamaah kasi. Kung ikitin sa amin nag-group asal mag-isulin pinain. Paman tibi ko kitibi si Muhammad sa amin bangto kay basa istorya lang ini sa amin din.
Ni maksudnya sa itak na. Ni, asal may ngudyo kasi kay kanang ngudyo sa babaran sa penulit sa kasulit. Kung usang-usahan. Napin. Tek kapi, miyan pin memano sa miyan. Miyan lai Rasul sallallahu alaihi wasallam ni siwak kami pinne o Muhammad akaron pinne kami. Akaron pinne kami miyan pagiiwa ka pinne mag-angan-angan dog magpain basa pinne ka o pinne basa pa darakan tuhani. Ibis na rin sa amin. Ini biarap ulit. Iwa ka pinne miyan magpain basa pa darakan tuhan kiyo. Antas pinne anak Rasulullah. Magpain kau pinne basa darakan tuhan kiyo so pinapinne tiyaw kay si kao. Niya pinne tiyaw kami pinne si kao kanong pinne kayo ko ito. Paniar le asal ko mucho durban dupet asal ko ano sa niya. Ni Ali. Pinili tiyaw bitiyon. Bendal pinne ako pinne sa darakan tuhan ko. Gino singani asal pegua ni orang siya sa gan. Asal gan magtapos asal pegua pag-ubos na miyan ubos na yang ban Jabal Nur ubos na pegua ni. Ubos na magbungkus nagtala nagkini magbungkus yung tawatala. Ubos na. Sa pasaplag ni. So masip sa kunturan pe. Tek kapisi nilaw. So magsulun siya sa inusa-usa iya. Sige may kakan. Pitupin ni si kau, pitupin na kami si kau Muhammad. Ikaw pin na magpain basa darakan tuan kau kahanon pin na kami na jauh kami. Okay pin na lang ako pin na darakan tuan. Ine pin na nilaw ka makahanon dito. Ine tilaw bin. Pagwaon bi akahan te kam. Tilaw rin pin me siya me pin na. Yan. Akahanon pin na kami. Ine pin sa hap-hap na hinang tudjutuhanin. Sa hap-hap hinang tudjutuhan pin minaumen sa amin. No, boss? Ibisranin. Hati pin na kitawhan de. Kaya kitawhan de nga sa amin. Pagbisranin, pag-asal kitawhan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa amin, asal magsibisranin, asal siya, asal munafik pin, asal pengitan, asal nuntara siya. Pin na sa hap-hap ni pin na hinang tudjutuhan, yan ibang pin na kang magkahakad tudjuhin. Gana pag ni munafik. Al-imanu billah. So magkahakad, sa hap-hap na hinang. Ang bangkemon hinang sa hap-hap na hinang tudju Allah subhanahu wa ta'ala, yan pinne, subay pinne kami ne, subay pinne kami ne, meg kaagad tudjuin ang busbus. Ubus ka pagkarulan. Okay na pinne. Subay tambaron pe pinne puwas ang banin ine. Pagka kinatawhan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may kahalan damiyan. Terabahunan magpapatay. Iting ngising kinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyan asal gay kinalsahan niya we asal kinamunsiya niya ubus ine pe pinne sa miyan sa hap na pinne inang miyan tuju Allah subhanahu wa ta'ala pinne puas pinne amban sa hap na hinang tuju Allah subhanahu wa ta'ala miyan miyan puas amban kay paghagat tuju miyan si kedua hinang sa hap yene bang pinne kam ngalasahan pong tiniib silaturahim. So pinne kam ngalasahan. Ito sa magaya sa kitawan we ne. Kinatawan we ne may manusa sa kidemunsian we ne tadi may musuk may amban iyan ruk may sahabat ang muslim sidwe sa kidemunsian may Arab may Quraysh men we. Gan. So may pin ano nen asa inansya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene question din sa dilin pangitad sa amin. Kitawan ni manusia di asal may munafik. Na bang ni magpercaya ka. Kus bang ni malasa ka sa amin. Ubus okay ni. Sikitel no pinne, ine pinne sa hap pinang. Puas amban kepeg iman tuju Tuhan. Kapag kahagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dok yene kepeg etinen kepeg kesilasa. Kepeg derembu asamian, ine pinne mahapin. Ine pinne mahapinang tuju Allah subhanahu wa ta'ala isamian. Miya naghanu pinne kami pin ene me menilaw miyan tuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Us pinne kaya ganitauhan. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may manusia niyan terebeuren magmasya. Dinaaksi may ginanghap, gaysa magnato, subay hinang din ene kayo minang malati. Ine sige tel lupin sa hap na hinang tudyo Allah subhanahu wa ta'ala bang pinne kam hinang bimahapin duk tingkalan ene mingime malati sa amin. Al-amru bil ma'ruf nganda kam beginanghap duk wan nahyu anil munkar hinada kam begitin megas kam beginang ine manusia me enule
magbasa na sa amin. Tapi itiriburin, mag-inong makamar, tabi na magzina, may Arab asal jahil, tagnaan sa amin, itiriburin sa amin. Natelo, question, tinilaw, na manusia amin, tujuh Nabi Muhammad SAW, may tawa hadja, ruk edilan pangitan sa amin, kinitawan mo Nabi Muhammad SAW sa amin, kala manusia amin. Kaysa, munafik siya, itinan nagmunafik. Hati na munafikin taas na siya iman nin ga. Hati na ga din ang munafik. Harangkan pinasuway sa hapap. Bigyan ang suway ka magparatsay to Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may maru siya may kat kasila sa bunsi. Kaya sa waya sa Muslim lay. Kaya na sa hapap na pinahinang pang pinakam mga lasa sa pang na hati na piniya kasila sa inga. Tala na ine kesteri. Sige telo. Hati na pang pisupin na kami na hati na mag-aka. Yene si iganta magkahapin. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Duk tinggalanon bi. Duk tabang tinabang ka meges yun si kebon malat na isamiyan yun mingi kinabahan Allah subhanahu wa ta'ala sa amin diin sa apap na hinang tuju Allah subhanahu wa ta'ala yemya nine tinilaw may manusia amelisi miyan yun si magkain may Quraysh lay tinilaw de si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos pain na isa po kini Sikitelo, pag-uwas sikitelo sa inyo na okay na pinne, may kitawang kami. Sumagawa, kahano ni sa pinne kami balik. Bang inisab, hinang si kikinebunsihan ni ang bangkemon kinebunsihan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inisibit tinaw na si Nabi. Inaka nisab siwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinitelo parkala sa kajapin. Telo parkala. Ay ko ang sa dihalumian. Pinne miyan nanuin. Pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanta pinakam hinang sebun-sibun sini. Allah subhanahu wa ta'ala si ipun na si manusia bang na hinang na manusia bangge magkagad tujuy magsiri. Ini bunsihan na hinang. Wallahu subhanahu wa ta'ala si manusia magsiri tujuy. Itin ana diddil iman le dalul sa amin. Ini gituan. Ubus okay. Ubus pinne inepe. Ubus pinne Nabi Maulay. Pinne bangay kitauhan bi puas pinne man kibigsirik yan bangkam mekat kasilasa. Bangkam mekat kasilasa qatiyatur rahim. Yan pinne sa buhat-buhat na hinang. Sa buhat-buhat na duse puas man kibigsirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itin sa jihad ni duse tuju Allah subhanahu wa ta'ala bangkam pinne mekat kasilasa. Ubus sikitelo yene pinne sa jihad na duse pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkam ningko lu siluma bi tarkul amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar gay kam pegua piu hatinen ngaka ipong tinibi yemen makahapsi ka amin duk makalacik amin sabian luhat cekam pedeng yeni sa jihad na duse manusia sa jihad na duse manusia tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang tinggalan ne yene mga anak maginang mahapin duk menegas maginang malatin samian tarkul amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yemen sa jihad na duse pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangkan yene question lay telur kalumia ne tinay kinituan wallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemia an sekime manusia niya yemen may sekime manusia niya duk sampai ko itu ni sabsiki tabi sa idong kalan manusiain miya duben daji hatinin enulay sampai sikite na kuito iyan sikite bi kuito sa jihad na dusa tuju manusia dusa manusia tuju Allah subhanahu wa ta'ala kaysa nagsyirik duk bangto magkat kasilasa duk manusiain bang perengdehing hatinin ngaylo yan pasagaran na pong tinainin gay nga kasi mebenalin duk me awe mebenalin sa amiyan duk gay neges si yene me malaat le ataw me masat le tuju masyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nemian bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin si waktu tinila wa yene me manusia alay bisi na sampai sikiti ni sa puito murah-murahan bang pain tado antewi yene bisara lay tawe tebi tinan mudu tan puito pasal yene tinan magdaak meg ipasaplag magakaina ka sabian da kitebi lupa agad da kitebi inarok inasamian lupa agad pinain ek kabaywan pasaplag sa amin bid'ah atau pinasabi nga labi ada pansara ini sumegwa ang manekuhin bangyero pangandakan kita yung binak magsambayang dakam metinan dakam makangang bangyero dirak pangarakan kita yung binak magpuase dakit yung magangang
bangyero padakan kita yung binak maghaji, inak magsakat, inak untuk ilmu, inak magjik, inak magbasa Quran. Kaya pangadakan kita yung binak kita magangangit, hinang tabi, iyan dan buwa amban pangandakan atau wasara Allah subhanahu wa ta'ala. Pito si kitibi amban nebeyan nebiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam salyan. Okay. Pinain pag-ek ka lebeyan ni. Eka pinain ko ito biyo papasaplangin na sa amya. Payaman tabi biyan si Jibril alaihi salatu wassalam. Si Jibril alaihi salatu wassalam. Si waktu lai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa amya magtalim. Istek ka pisi dan buwa lillah. Ini si Jibril. Diri tinasa bisrain si Jibril. Tinilawa ni. Pende Muhammad akhanun ko pende bang ini agama Islam bang ini Islamin. Usirakan sa amya. Ini limeli. Magsahadat. Ubus pag-ubus limeli. Baka sa nanti bisrat ni akhanun ko pende bang ini imani. Inakan sa amya. Ubus akhanun ko pende bang ini mian ene long subian tek elo kiamatin. Inakan sa amya ni pende mengetawanin elo kiamatin. Tao pipindi ini menelewin ang manili tilewin sa amyan. Si ilmu sa amyan. Nus eman etin miyan Islamin sa amyan. Nus ka ko itu may para. Eka para sa amyan. Pinain miyan pinene me. Say na me ka kutuk palame. Nus pipindi sa rabuha pasal pag-ail. Pasal pag-ail. Sinakam nangitawahan pag-ailin dalam Quran. Sini ilbis ratuhanin naman bisa nabihin uy emen pag-ailin suwak lo kita mag-ailin sa makaya kau ko mo Bismillahirrahmanirrahim. Padakum tinggal salatu fasilu wujuhakum wa aydiyakum warjulakum wamsahu birusikum ikaya niya simukin si Siro si Omar pintepi Ampat kayo do pag-iilin emer bantuan. Magail ko kayo. Mag-ail ko kayo. Yung ko. Talagang hindi magail. Tinang wajah. Pas ako dyan, Bismillahirrahmanirrahim, ang tangan ko. Okay. Bismillahirrahmanirrahim lah itu besar Quran. Ka. Ubus antangan lah itu besar Quran dalam Quran. Ga. Noy kita bismillah kita ulang tangan sa amin. Wala asil bid'ah yan. Sabi mo niya bid'ah yan. Basi tutut na bid'ah yan. Nguso anteng ilay tabi sa Quran. Ga. Ga tabi sa inip. Gum ay tabi sa Quran. Ini nganggut buhay. Ga tabi sa Quran. Kaysa nguso antangan kaya mo na sa amin. Kedua wa miyan nguso an luwe. Ketelu mian ini mengusahakan betis. Lambat. Yan ano bisratwani. Nus bangkit mag bang Islam pite pangandapat sama kesayan sama. Noy ano te bang hasil bangkit mi ko to magkain napi bismillah. Duk napi wa bid sa amin. Ipite bida bisa bida sa amin. Nay iru dalilin ko ito pasaplagin ekka. Eka samian ka te bisara wa Allah subhanahu wa ta'ala sumay ko siya may rangi. Nagkikiti man sa di magdari pinin bid ako bid ayan. So ikiti biso hanggang so petengan tebi. Bang niya alung akahanti tebi samian. Pinin bid ayan yan. Dadaro kita. Okay, te so aman pero wag ina inuit sa. Bang ina sa kasalan sa amin. Say, dalil nen. Na po ito si pasapag basa pagdawa, basa pagbangaji, basa paghaji, basa pag-aro sa amihan. Dagit yung nganday na pinayin, bid na kayo magkasarian. Mitawain na nga siya po, ini na nga siya kawango sa amihan, magkasari. Atau pinayin, ako alimin, ako ulama, ako doktoratin. Atau ako profesor, ako study sa amihan, kayo magkasari. Sabi ko, payamanti, mag-inin sa amihan. Mag-inin. Klaro pag-inin. Klaro pag-inin sa amihan, ang kayo doon ang bantuhanin. Sabi ko, sampai ini, piyek handali. Lama tu bersempu ginis. Banggay tinang kasi ka menjadi itu. Naman kasi mo. Nasiyer. Meron dalil sa amin. Nasuyo murah-murahan insyaallah. Nina start kita biyatin balik sa Bilux, bangkam na computer nen. Ano kita pangaji kita balik sa Bilux.
miyan bangyan kita bakasandal dito si masjid na si luma kita perengdeng lagi itu hakot ne na miyan may disipox wala kita ko mga ato ni inana na may passport din gaano so bigyan si may tao ni lugar apro balik so probahin may kita pinta ako hindi may tauhin na lukati may computer din bi lukati may computer din balik etinen betik kung magbatik kita balik kung ito magpalam madawahin dalam bilogs dalam internet ek kasaki sa amin po na ano sa amin so dahil ibisagi sa amin so bang niya ano kam sa abdo ano mag-ibibsanin lukahon bi computer binga lukah magbayad bang na ano tabi inshallah gana-gana etinen balik kita yung pangad sa di ang pangkabasumatin sila pangkabasumatin asal mag-bilogs kita balik inalog pagpangadji tabi magpasakuran mag-ina sa amin tiya bangga ka bilumang ano suwaib duk sipok suksano tiya tu etin dalam iston sabi tapi sarako debu sebab dek ang luka ano sabihan bangga na ping kuran nagluka may sisindwahin us bawari sa dok ano hija ina samian so bangiwahin ping kubok sabi ko sa bisa may nagurain kaba sagem ping ko ambat luka ping ko pagpengijian etin madrasa pagpengijian ping ko yan samian Duen madrasa pagini rugi sa amin so magwa pagpengijian di sa amin insyaallah mudah-mudahan bang tayo kita bititihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapatamos bisiratin di ka istorya na sa amin insyaallah bandelem belux si internet si mian jumaat na asama sa usap kita bi tinangge pereheng na mudah-mudahan bang paintedo at bi ne sanglit Allah subhanahu wa ta'ala sa kita hindi sa amin at tinene sa hap ni manusia sa Allah subhanahu wa ta'ala sababan pagdakwa tabi sababan pagpangaji tabi luk sababan ene ke ikhlas tabi tu Allah subhanahu wa ta'ala hada wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin